amakuru yagiye hanze kabisa nuko muri APR FC amabanga ya ekipe yagiye hanze kabisa n'umusore wayinyuzemo ikipe APR FC ibigendanye n'amarozi yabishizeho gose umucyo kabisa yavuze uko biba byifashe ibintu bigendanye n'amarozi match fixing kabisa muri APR FC kugura amakipe kabisa abahanganye opponent byose yabishize hanze irijwi kurikirana burya ndabafata bari kubikora rero ibyo muri APR ibyo nta guca ku ruhande ni ibintu niboneye n'amaso yanjye gusa muri APR ntago abayobozi bo hejuru baba babizi nkuko mubyumvishe uyu n'umusore Nkomeshi Alex wanyuze amakipe arimo Gorilla Football Club ndetse na Mukura ndetse na APR FC akaba aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Michigan ngakaba agiye kumena imiceri akamena n'abasore arimo Usengimana Dani abasore uyu musore yavuze ko igihe ekipe APR FC arayirimo ibamo umugabo witwa Eto ikipe ngo hari ubwo bajya gukina match ngo bakisiga ibintu ku mubiri rwose ngo bitazwi ngo batazi naho byavuye ibindi byajyaga bikogwa ngo nukurya ibintu batazi nabo ubwabo kabisa ngo aho ni nyuma yuko yavuye muri APR FC mu buryo ngo rimwe na rimwe yangaga kwisiga ibi bintu ngo agafatwa nk'umukinyi w'indiscipline kondisiyo bagiye batuzanira ngo yo kwisiga ibintu kurya ibintu tutazi aho bivuye umuntu akayamba uyu musore bimwe mu byamubabaje muri champion y'u Rwanda ngo nukuntu ngamakipe makuru ngo mwita kari makuru ngari yagura amanota amakipe akagura ndetse n'abakinyi bakitsindisha ngo ibi nimwe ngo mu byahuriyemo nabyo muri champion y'u Rwanda ngo mu bintu bitari professionnel ngo nkaho nk'ikipe igiye gusohokera igihugu cy'u Rwanda ngo igura amanota n'ikipe ya Gorilla cyangwa se andi makipe mato urumva ko ari ibintu bitari professionnel uyu musore yavuze ko ngamakipe agiye kuyanaga hanze icyo nakubwira ntukarasubscribe ubundi tukagendana neza muri urugendo